Tala falava o tala fōle nei mai Samoa o se mai alo whaafonga so na whao poponga. Au iei le ofiso le tiute i le whaanta wai no le vai aso a tōle nei mō li i matama i ta i ngā lulue i le amtanga ruenga. Ai wa whaanga solo nei so e ngā amtanga ruenga o leo leo i se wha mumuli o container na wina mai le atunu o e lata i le se fulu kilo kalama le mamafa o whala au whaasa ina o le aisa. Na mau e masini su e po wha ata na tanga ruenga o le tiute. O le pepo wha amtalanga mai le ofiso le tiute matupe maua, e leo ta awai po fea na mai ele wha amomoli, ma nisi vaenga wha atoe wha amtalanga tu ina mai autus. Tala, peo da sila fiol tu sanga umawai, na wha pipi i nai se masini wha ata mo pusa la o loa po containers, e mawhaio na wha ata i nai containers ta i lua se furuanga i le wha se futu le tele. Wa visoso an tele leo whai ngā ruenga, e le tūlanga sa iei mō le laui na ato i whafo se pusa o loa, ma whātino le vaenga o ta i whau se songi, ma le vaenga su e o whala au whaasai na le ofiso le tiute. O lo wha ato wha amtalanga e tu ina mai le autu stala, ma le atu li loe au telefou, i tala o le asoa tae au. Na langa la ngafi na ngalo wha lio sui o le kāpenete le na whauntanga le vaiasa nei. E na wala ngai le sui teita e o le tua ngai, se mta ope o noa awhia i le soi fuotanga talau telo le atunu, i le whainga malanga waa i le vao muli whanua ngai salolonga. Ole, se malanga al tato waa lea mai, se la whai, ea masina novema tau sanga tutua pea di kiota lea. Ole ava pea na, ole ava no atu kapteni ai, ave mai se seila ba mai sale longa i mufonua la se li poti mai o tu langa le la se su enga na fai awa foi olena ave mai seila e skapte po e tauf wa tupus fa lavi su e se la sene ave va ale seila na mai ale va ya mai sala pa fi en choi fu pa tu masfa la velunga vasa me ya tauna si sila le ye le pulenga malo fi on minsta ya ma fa yese fu fuanga wa le pe foringa mai wa fa ya fa salanga ya ma fa tu fa salanga kapteni le salva na ro fa salanga seila na mai alva ai ile tali mai le fi on le minsta o company va ala tenu o le co-captain lenga sau wele ba o nga wai le fale kongo fo i le i kapkeng ia ma o le kulanga o kangakanga ia o lava la ko sirfia e vakula le authority i ka ko maritime ka ko ministry e vakua ngale fakanga pe fa pe wa ia se fale kongo ia me foi o le alo va ke o se ma ia kapkeng o mafu angalan nga ia ia ko captain nga ke fa wa ia pula mo fe malanga inga ka le fa madiena ni so sui fai pule o foi le sui fai pule na la nga le mata opo ele tali na tu ina mai le fiong le minsta e lo sa no minsta vai esa no vinga nga i tonu lava le tau safety e lo ngol vasa ma fuanga no la nga ina mata opo ai o le moli poti e pena a pena fa sala o mala ua a vai la o captain mo ko captain ai fa sala na ma fu anga fa sala ai o kulanga nga fa sala e le i avakua se authority ale ka ko ministry e de menga a o kulanga i o le captain mar ko captain e o la o ma wo qualify la ke averba pa wanga le menga misia la u ele avakua se authority ka ko ministry of works mole transport alanga le peye mali le feon le minsta fesili le navatu na mai se ala ufio por so ifuto mata so ngole mule sa no so le feon minsta le ayemo langai alanga voi le sa ye le sa no ngale feon te tai ri to ngai te tai minsta pe pe anga valor la o feon al fong tai o le ngo kadi ku ka ko va ai feo ai ngai salolonga ma mo fangu o kero kala ngoa kui vai e le skala mai fafo ko ngo sama
Ia. Le tulanga le o tula fono le tolu. Le nanga o tula le pi fata alo tolu tula fono. O pi pe pelo tula fono le botol ni. O le ale tau sa o me motor tulanga ye. O lo fa fonga sa mama pe o le ia u fi va tulanga tona ye. No fe on fonga talai o le nganga na. Le o a e le fe me tona se mai tona motor. La ma fanga na le wala au mai le ko captain le ta o musfatang. La mena na le ta pas fatanga mai lo fionga mai le ba. Si le la ngai. Ai ona o sa le va le tai ole. O le va le. E usu ma leono le bea. Te a leono la tal fitu to a sa le va. E le se tai me to bala au mai ai. Im tanga le la fa sa o minsta. Ele ia patu sfatananga. Ai ole nau o kapiten. E ile mai na mai le bea ole. Na fa aba tope men sa o va. Ole soifua o tangata. Sa fa mo kapiten yo fa sa O le aunga ato whelawhilawho i ngā sui o le pāremene, o le sila tuto alea i le soifua i a saonga le mūlea tunu o, i whemalanga i ngai lungo le waa, o na ele i laluifo o le se lau tangata i whemalanga i le malanga i tasi i le waa o motu e lua. O tu i nātu se tālu sanga melimtanga lwenga o leo i a fio ango santa puala mawhale antiu, i le pūlenga ma malua li i mwhai pule o i a fio anga, ina ia fesoso aniane le ngā ruenga malu le malo, o na wa maua le mtanga ruenga o leo, o lo laumunu ia wha amtalanga e wha te tau le wa ia lea o le li o lau i titi tua lima, e vahenga o ia fio anga. O se soli tu la fono watu e wha amanatu e le mtanga ruenga o leo, o le tau mo whailo se tasi e wha alafi na lea pang tā. Wa ngai fo le vahenga wha apitoa malu le malo i ia fio anga, mo le sa e lia o lea li o lau i titi. O lea ua atole wa yaso ele i maua lava talu na sola ese mai le to ese. Ma o fautu e na fo el kumsina, ma le mofiso leo, le mamalu le atunu o so o se vahenga wa ai, i a awane i tamo whai lata lata i ai pe tamo whai e wha lata, a i a longo wawel mtanga luenga o leo, la tau te whaatino ina le ngā luenga. O lau i titi e tele mōlianga mātu iao lo mōli ai, e leo se temi mō fo i leo wa sola ese ai mal to ese, mai se sola anga lava, na te whaatino inai nisi o soli tula fono mātu ia. O talafauia mai sa mō le ni yaso, manu e tele lo tātua tunu o, wha soifoia.